Mwaramutse neza mwese rero, amahoro y'Imana abane namwe. Nizere ko rero buri kimwe cyose kiri kugenda neza, ndetse aho bitagenda neza ndizera ko Imana iraza kubigenza neza. Reka twinjire mu makuru agezweho muri aka kanya. Namakuru agezweho muri aka kanya. Perezida Paul Kagame yasuye urubyiruko rugera kuri 50 rutozwa umukino wa basketball rwitabiriye umwiherero w'umunsi umwe wabiraga kuri Club Rafiki Nyamirambo. Umukuru w'igihugu kandi yari kumwe na Masai Ujiri washinze Giant of Africa, ari nayo yateguye uyu mwiherero. Yemwe kandi umukinnyi w'ikirangirire muri basketball w'umunyamerika Kawhi Leonard. Uyu mwiherero ukaba ari igikorwa kigamije guteza imbere impano z'abakiri batoya mu mukino wa basketball witabiriwe n'urubyiruko rwaturutse mu gihugu hose ndetse n'ahandi hose, aho bahawe amahugurwa n'imyitozo ngororamubiri, ikinyabupfura no kwihangira umurimo. Nta baturage barenga 600 mu karere ka Rwamagana hano irubona kuri iki cyumweru begerejwe serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandura, harimo indwara z'abana, iz'abagore mu kanwa ndetse n'izindi zitandukanye. Bari kuvurwa n'inzobere z'abaganga bo mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 n'ishami rya Kigali English Church. Nubwo baba ari abantu wenda tudashobora gusuzuma uko baje bitabira igikorwa, ariko ubushake buba bugaragara yuko hariho gahunda yo gufasha, kuko turanabavura tugabaha n'imiti bijyanye n'ubushobozi dufite. Abafite ibibazo byo kutumva ku mpamvu z'ubukurugutwa tuboza mu matwi kugira ngo bwa bukurugutwa busohoke bashobore kuzibuka, ariko abafite ibibazo byo kutumva kubera umuhaha kuko nabo barimo bo turimo turabaha imiti. Noneho hakaza abafite ibibazo byo kutumva ku mpamvu z'izabukuru, turimo turabaha transferi tukabasubiza kuri titulaire umuyobozi w'ikigo nderabuzima kugira ngo bazabahe transferi bashobore kubona ubufasha. Abo rero ni bamwe mu baturage, abo ni bamwe mu baganga b'inzobere bo mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 bano mu ishami rya Kigali English Church, bakomeje kuvura abaturage indwara zitandura nk'uko twazibonye, indwara z'abagore, iz'abana n'izindi zigiye zitandukanye. Inama ya 20 yasekamo y'ihuriro ry'abepiskopi n'ibirwa bya Madagascar yari iteraniye hano mu Rwanda i Kigali, yasorejwe i Kibeho mu karere ka Nyaruguru. Hakaba hizishwe kandi isabukuru y'imyaka 25 Evangeli imaze igeze muri Afurika. I Kibeho kandi hateraniye n'urubyiruko rugera ku bihumbi 17 byaturutse mu gihugu hose no ku isi hose. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Gasabo yafashe abantu batanu bakekwaho guteka kanyanga, bari gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Nimugere umuvugizi wa polisi CIP Wularis Gahonzire yashimiye abaturage batuye muri kano karere, by'umwihariko batanze amakuru ku gihe kugira ngo inzego z'umutekano zibashe gukemura kino kibazo cyari kimaze igihe kirekire. Amakuru avugwa mu mahanga, abaturage barenga 20 bishwe n'ibisasu byatewe n'igisirikare cya Israel hano muri Palestina. Abana abanyapalestina 20 bishwe rero n'igitero Israel yagabye kuri Palestina. Igisirikare cya Israel kivuga yuko iyi ari gasopo cyari kirimo gutanga kuri Palestina, ni mu gihe abarenga 100 bo bavanywe mu byabo. Aba kandi bamwe bakaba bakeneye ubuvuzi bwihutirwa, ibiribwa ndetse n'ibindi. Tukomeze kubashimira mwese mukomeze kudukurikira hano rero ku muyoboro wacu Argent Catholic TV, mukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku munsi. Imana rero bahereze umugisha, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane. Ciao ciao.